cikaro nigetha mukorwo mugikiria kura ihonge itiganite hihi ya Kenya makorwo magitanya ndereti kuhana atia miara heno ya umuthi hihi murikia kura gukorwo mukihitukia mutaratara uyu wa watho ikane mugaruruku mukorwo mukiutabaniria guko mabangite twanjiririe tukwamba gwikia kura tutanakinyia umuthi thaa 11 tukwamba gwikia kura wona twaikia kura twaiguithaniria either tugoithie twagoithia ri tikugicoka baranginyo twahitukia ri tukwanjiria ri gwikira mendekithia ma amendments na amendments macio ni modero igatiriri nie ndiramenda tondu ona mekirwo ri ni mahithite maundu rungu ndakwira for example ta sanitary towel he maundu mahithite makoiga ni twamuthengeria excise duty no ni mekirite VAT koguo na twahitukia amendments ici guku wanjiku no ekuhatiririka koguo haria tukinyite ndagika eno ndugamano eno ni magwagwe mathengie proposal ya budget mathengie budget ira twahitukirie collapse na macoke maseti budget mundu acokaga ungithi kibeti-ini giaku ukore ndui na mbeca cia kuigana ri na ni ukwandikite list ya shopping iri wikaga atia ukanjaga list iyo ugathondeka ingi ukoiga ndina 5,000 ino ndirandokite ni ya 10,000 na ndire ndina 5,000 ukaiga ndikwenda gitunguru ugathengia ndikwenda ni macoke hau na magagwika uguo bururi uyu ni ugwakana na tutikwenda bururi wakana ithu turenda thayo ithu turenda bururi uthie na mbere no tutingigitikiria political class etuike niyo maritwiraga uria megwika na matirenda guthikiriria mawoni ma Wanjiku okorwo William Ruto na thirikari yake nama ni mundu wa hustlers ri araregete kwamba kuria hustlers niki murenda niki kiratuma ciana icio ciefara cirakare uguo niguo ngirekite na tondu riu ni atuonia nama ni aigua ri nikio retanite State House na arenyihia muno ri kwinyihia ti kwinyihia mbere ya andu aza kwinyihia ni ku withdraw kiria urarehete kirarakaria andu umaheo yathi makwire uria marenda na hau niho turi na nie ndingitikiria kumahitukiria iyo si onokorwo ni barabara mekurugamia wakwa ni marugamio korwo niguo guguthie tondu hatire bata wa unjakire rami na ciana cia muci ucio rakarami cie muci itithomaga ni rami kana ni ciana tuguthomithia ni aciariga na marakwira nyumba ni cancer riu handu ha utuhe mbeca cia guthondeka arwaru a cancer uranjira ati ni urenda kunjekirira rami what is the priority here iki andu marakarite asante sana thank you Kimani Wangũnjiri ucio ni mũmbunge wa Gĩthũngũri Mheshimiwa Gathoni wa Mũcomba gĩtũtarĩria mendekithia matiganĩte na mĩrũgamo ĩtiganĩte ĩrĩa maragithie na mbere gũkorwo magĩtemania thĩinĩ wa cikaro ici cia mbunge akĩrĩ thikũ ya kerĩ ya ndereti ya mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ kũrĩa mĩaraho ĩno tũraingĩra ya ũmũthĩ tũragĩtanya atĩ bunge nĩ megũkorwo makĩarĩrĩria nĩgetha gũikia kura kũhĩtũkia icungi mendekithia matiganĩte marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa watho na kumagia na hau megũkorwo makĩambĩrĩria mũtaratara ũngĩ wa gũtabanĩria mogarũrũku kũringana na ũrĩa thirikari ĩrakorirwo ĩkĩendekithia no kuma gũkũ cikaro-inĩ cia mbunge ndĩrekũmenyithia tũgũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra na maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere gũkorwo makĩyumĩria nĩgetha gũtigĩrĩra twakũrehera na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe o ũrĩa marakĩhanĩka kuma gũkũ cikaro-inĩ cia mbunge gũcokia studio kũrĩ Kimani Wangũnjiri. Reke tuthie kuria kaunti-ini ya Naikuru mbunge nĩ thiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrio ndĩkahĩtũkie riboti ya kamĩtĩ ya kĩgĩna ĩgiĩ mendekithia mawatho wa kĩgĩna ma mwaka ũyũ wa 2024 kũrĩa mũrũrũngano kana mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ĩthiĩte na mbere na gũtabanio kũndũ gũtiganĩte nĩguo kũheana mateta ma mũrũgamo wao wĩgiĩ mendekithia maya mbeũ njĩthĩ kaunti-ini ya Naikuru matitigĩtwo na thutha na ũũ nĩguo maũndũ marathiĩ na mbere taũni-inĩ ya Naikuru.
Ugoreguo maundu makihana kuria kaunti-ini ya Naikuru tukwamba guikara hario ndereti iyo na mabishofu wa kanitha wa ACK gicigo-ini kia Mount Kenya South Charles Muturi ni atugiretie mutongoria wa bururi William Ruto ni undu wa kugia na giikaro na bunge aria manyitaga thirikari mbaru niguo kwaririria na kweheria mamwe ma magoti maria makoretwo magitetio. Muturi aritio hindi ya igongona ria kuruguria ruhonge rweru rwa sako ya Dimkes tauni-ini ya Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu. President kugia na giikaro na abunge aria manyitaga thirikari mbaru niguo guciririra watho wa kigina uria ukoretwo gitungio uregani. Bishopu wa kanitha wa ACK gicigo-ini kia Mount Kenya ya muhuro Charles Muturi ni atugiretie ikinya riria kiuga giki ni kionereria kia ati mutongoria wa bururi ni ehariirie guthikiriria mateta ma a Kenya. Akiaria hindi ya kurugurio kwa ruhonge rweru rwa sako ya Dimkes tauni-ini ya Kikuyu iria ri kaunti-ini ya Kiambu, Muturi ugite a Kenya ni mehariirie kuriha magoti no ti kuhinyiririo na murigo wa magoti maria matarona umithio wamo. Riu agikiaritana kuri abunge na kumoria mecuranie iguru rigie muingi uria wa mathurire mbere ya kuhitukia watho uyu. And we are saying this because we have listened to the ground. Taxation imekuwa kubwa sana, maisha yamekuwa magumu kwa sababu ya kila mtu. Sasa wamefanya nini? Wamesikiria, wamesikia. Kwa hivyo tunasema ni asante sana kwa sababu ya hilo, na tuombe ya kwamba mengine yote yataenda vizuri, yarete sifa na utukufu kwa Mungu, na sisi wote tukiwa wa Kenya tukae vizuri kwa sababu Mungu angetaka tukae vizuri. Murugamiriri munene wa Dimkes Sacco Benson Maina augeta guthurimo keri kwa watho uyu wa kigina nigo kugacirithia uigithia makiria kuri ahuri biashara. Muno maundu maria tuhoro wa money transfers tondu nyamu icio ikoragwo igithie down ikahutia mwananchi wa kawaida, na ni wega muno thirikari irore uguo tondu ona ithuĩ tukoragwo na members aingira matumagira uhoro wa pay bills na M-Pesa muno thiini wa kuriha loans ciao, thiini wa kuruta mbeca ciao thiini wa bengi kugerera apps. Koguo ni undu wa bata muno thirikari ingikorwo igika ku make sure kwina riera regea kuruta biashara. Oho Maina ni ugite ati igongona riri rirari na muoroto wa gukungwira miaka 25 kuma riria sako ino yambiriirio. Gukwa kiuga sako ino njeru ni igite deposit ya shiringi milioni 250. Guku honge ciothe 13 cia sako ino ituranirwo ciina deposit ya shiringi bilioni 3. Miario yake kinyitwo mbaru ni Salome Muthike uria ugite andu aria morotete ni ahuri biashara. Ni tura celebrate miaka 25 kuma hindi ya sako yathondekirwo, na utonga witu ni ukurite ugakinya 2.85 billion Kenya shillings. Tukwete tukeheana motungata maitu hari 3 counties. Umuthi tu kuhinguraga branch ya Kikuyu kuria turenda gukorwo tukihe motungata maitu kuri arutwe kuri andu aria me biashara-ini, kuri aria mandikitwo thiini wa private companies na thirikari ona kanitha ona andu aria meyugite na ikundi niguo tucoke tumateithia gukuria biashara ciao. Yona government hindi no turario horo wa finance bill mangihota no matunyianyihirie magoti matigakorwo maiguru muno nigetha muingi uhote gu save tondu ithue turenda to empower amemba itu na Akenya othe economically. Koguo riria matari na magoti manene ni turona wega ati mekuhota gu save wega na biashara ciao ni igutherema. Oho Salome ni atugiritie riendekithia ria abunge ria kweheria icunjĩ imwe cia watho wa kigina iria irahinyĩrĩria Wanjiku na njĩra nene, agiikiaritana kuri mbeũ njithi akimoria maigithie na sako ino. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Muthoni wa Wanjohi. Ndereti igie mendekithia mawatho wa kigina ya mwaka wa 2024 ni thiete na mbere na kururumura mirugamo ngurani cikaro-ini cia bunge ya bururi muthenya wa keri wa gucirira mendekithia maya. Bunge mwena wa mung'ethaniro magitugeria mirurungano iria ratabanio ni mbeũ njithi ya kuregana nayo. Gukiri uguo bunge amwena wa thirikari ni makinyiriirie kana ni mathiete na mbere na kumitetera muno makiria thutha wa magoti kiheri maria maragatheketwo indo imwe na imwe kweherio muikariri giti wa kamite ya budget Ndindi Nyoro, akiuga ati amwe aria mekuhutio makiria wona mendekithia maya maga kuhetuka ni arutani a JSS aria mabatie kwandikwo wira
wa gutura. Makadirio ya kutoza kodi ndio umefanya saizi mimi naunga mkono wale wanaandamana kule Kilifi leo, kwa sababu waliona katika orodha ya utozwa ushuru, kutozwa ushuru mkate, kutozwa ushuru magari ya mwananchi wa Kenya wa kawaida. Mheshimiwa Spika, watu kama Ichungwa, kina Osoro, vijana wadogo hao wamefura kichwa. Mheshimiwa Spika, hawatumii magari siku hizi, wanatumia ndege chopa waende kwa kila mkutano. Ndio maana wameenda kusimama kusema magari yatozwe ushuru. Wananchi wako kule nje, kutozwa ushuru vyombo vya kupima saratani. Mheshimiwa Spika, Honorable Mbeyu, there is a point of order. Yes, Karemba. Order. Karemba. Give to Karemba the... Honorable Speaker, I want to rise on a standing order number 107, part F. Niulize, I want to ask whether the honorable member is in order to refer to the Honorable Osoro and his colleague as having a big-handed. I think that is very unparliamentary, and she should withdraw those remarks. Honorable Mbeyu, I was consulting with a member, I didn't hear. If you say that, you are out of order, and you withdraw those unkind remarks to your colleagues. Mheshimiwa Spika, sijajua amesema nini, lakini nitampa mfano tu. Nasema hawa wameweka kodi ya magari ya mwananchi wa kawaida kwa sababu saizi tunawaona wakitembea na ndege wakienda mikutano, na huu ni ukweli. Niko na ushahidi Mheshimiwa Spika. Wiki 2 zilizopita Mheshimiwa Ichungwa alishuka port na ndege. Niko na picha kwa simu yangu. Kwa hivyo hawezi kuweka kodi ya magari. Yes, ya pili Mheshimiwa Spika. Kagombe, order. Honorable Kagombe. Mupe Kagombe. Mr. Speaker, I rise on standing order number 107. And Mr. Speaker, we are creating a very bad precedent where you make a ruling on someone to withdraw a statement and they proceed to make contributions to this House as if you have not made a ruling. I beg, Mr. Speaker, Honorable Karemba stood here and he has pointed out issues that have been delivered to this House that are disorderly and outrightly false. She knows that she has contradicted. You've made your point. So please let her continue. Mbeyu, I told you withdraw the remarks that are offensive against your colleagues. Now you proceed to say somebody landed somewhere with in an aircraft. Does that make somebody big-headed? Yes. Withdraw those remarks. Mheshimiwa Spika, nimeondoa maneno hayo na nataka Mheshimiwa Kagombe pia apambane na hali yake kule kotini. Reke tuthie kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria tauni-ini ya Eldoret kuria onakuo mbeu njithi meyumiririe kururungana magitetia watho wa kigina wa mwaka wa 2024 riu tukunyitana na mwandiki witu kuria mwena wa Eldoret Dan Wanga. Angikorwo ni urajigua maundu mahana atia mwena ucio tucorere mbica ya uria mirurungano ya gitinda na hihi ni mateta mariku mbeu njithi mwena ucio marakigeria kurekereria. Aina naoma mzee sawa. Ni wega muno ndi kaunti ino ya Uasin Gishu kuria muthenya mugima imwana iria ita GNZ tidire thiini wa tauni ino ya Uasin Gishu na makugayanikite hakuhi ikundi ciganona haria makwihariirie kuona kana borithi korwo makumaruta makwibagite wega muno na ni mwana nyingi muno makiria ma 2,000 na thaa ici ndi gatagati wa tauni ino kuria amwe ni mathire kuria icagi-ini kuhota kuga andu matikahurire kura na amwe ao aria me haha aria enda kuga. Kwa hivyo uweze kutuambia ni kwa hii street siku ya leo.
finance bill reject bana, umetukosea sana Ruto bana, tunaomba jameni, umetukosea sana. Wewe ndio rafiki yetu, lakini hapa ni Uasin Gishu County umetukosea sana bana. Finance bill umechoma kabisa yote. But lazima tufanye nini? To maintain vile ilikuwa ama uongeze kitu kidogo. Hiyo kitu iondolewe ama ni aje? Hiyo kitu itolewe kabisa Ruto. Hapana. Mimi kwa manager naitwa Gilbert. Mimi maoni yangu ni kwamba hiyo ni finance bill. We reject. Kwanza clauses za healthcare. Mess everything. We reject completely. Yeah. Sijui Ruto bana, umetoka maisha yetu kukaa chuma. Unaona hii chuma hii mzee? Tuko tutakutafuta. Utatupatia ile ulikuwa unatari, utatujua. Ruto angusha hii kitu chini yote, itolewe kabisa. Kitu itolewe kabisa, tutake kwa. Okay, na tumeona vijana wameweza kujitokeza wengi sana, tuoni wazee. Sijui unaona hii inaweza kuwa mtindo mpya ambao inaweza fanya serikali isikie, ama wewe unaonaje kwa maoni yako? I think my opinion is that Ruto used the hustlers, the younger people to get to power. And from today we are going to form the youth and we ensure that the youth are taking action in Kenya. From the to MC. So Sakayo 2027, we don't want your money. All people, it's time, and the youth are taking, the hustlers are taking it on. And from no, prepare to pack your belongings from the State House. Goi, younger people are taking those positions 2027. That's all. Okay, na labda asiage wa mwisho sasa. Ametupeleka tunaambia Babu Owino zimekuwa 1,000, si ndio? 1,000 leo no si tuko unaona lenga tunasikia alifaa kama kesho ama kesho kutwa, si ndio? So mimi naambia ma comrade msikue na uoka, ama polisi pia wako tu kazi, lakini mimi naambia tu president, naambia tu president hivi kitu moja. President, wacha kutumia polisi vibaya. Maandamano iko hivi, maandamano inafaa ikue. Wewe tuletee mapolisi wafanye tuwekee ulinzi, lakini mapolisi wasituletee noma ama nini? Comrade wewe. Kama unaona akiwira ichini na bere murugano uyu na undo mwega ni ati gutire mundu no mwe ahotire guikirio iga kana gutihio ni andu aya tondu ni makirenge muno no oho na biashara ciothe ni irathie na mbere o wega. Eno ni barabara ya kuma Nairobi guthie Uganda emwe igithitio guthie Uganda na rauga ni mathie na mbere riu marathie kule icagi-ini Langas hamwe na Huruma kuona ati andu aya matira kana biri no ndirahituka marauga imwana ni hotete kuhinyiririo muno die na maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu. Akorwo wena kiuria na ukijuria tiga hau ritwa riakwa ni Duncan Wanga ngimucokia studio. Uo niguo maundu makihana. Ni ngatho muno Dan Wanga ni undu wa gugithie na mbere na kurumirira maundu maria marakihanika mwena ucio ukou ni mwena wa Eldoret county-ini ya Uasin Gishu. Reke riu tuthie kuria county-ini ya Nyeri na maundu no taguo makihana na mwandiki witu Wahua Ngugi ni agikarite cemba niguo atumenyithie kuma rucini. Wahua angikorwo ni uranjigua maundu magitinda atia hihi ni gukoretwo na ming'ethaniro ya borithi na mbeu njithi aria makiyumiritie guteta ni undu wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Nĩ ngatho kaunti-inĩ ya Nyeri yota kaunti iria ingĩ muthenya wa umuthi ni kurokire mbeu njithi aria marokire gwika mururungano wa thayu aria marauga reject finance bill 2024. Ndenda kwaraniria na amwe ao aria mambiriirie mururungano uyu gukiambiriria gukinya mathaa ma 4 cia kiroko riria mambiriirie guthiururuka ni mathiururuka town ya Nyeri macoka kiharo-ini giki haria makwambiriirie kiharo-ini giki kia Whispers Park. Ndenda kwaraniria nere kana atatu makorwo magitutariria hihi
mawoni mao ni mariku kana makaya mao ni mariku na niki marenda gukorwo makiumira bara kwambĩrĩria na mũirĩtu wĩ haha. Utaanza tu na jina yako, kama unajua Kikuyu ongea Kikuyu, lakini unaweza changanya, alafu tuambie leo niki mureka tauni na mbona mumetokea nyinyi wote. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Mũrinũ Wanjikũ, nyumĩte Nyĩrĩ, gũkũ nĩkuo mũciĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ gũkũ na ndirĩ na gĩkeno nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ. Wa mbere rĩ, ni availability. Niko huku juu, wa kwanza sina kazi. Na the second thing ni juu ya finance bill. Manze ikitu acha tukue tu serious. This thing is unrealistic manze. Kwanza sahi mzazi wangu alinipigia asubuhi akaniambia hata akona pressure surely. Sahi nitatoa wapi pesa ya kumnini? Goruta besha kuishia kumuhe dawa cia pressure. Tondu ni ena pressure to akimenya ati ni magutunyo muguda. Finance bill iraugire ni mariri hagira muguda besha na matire. Wakeri ni akorora ginya diabetes tondu dagi afford a balanced diet. Maguta ni besha iguru. A balanced diet ri akoruta ku. Wa gatatu mimi ni mtoto mdogo. Nafaa kutumia hizi vitu sanitary towel every month. Sahi kama ni 155 surely nitatoa wapi? Rure gothi na mbere gutumira tutauro kana nguo darukanu ore shosho itoma hudhagira. So manze hata kama mna implement vitu acha tujue ni aje tunafanya. Yeah. Kejara ni no mwe waria ni organizers kana aria mari muhari-ini wa mbere aria ndona magitongoria mbeũ njithi. Hihi muthenya wa umuthi wambite na maritwa maku coke orore kamera eno muthenya wa umuthi niki mwanege no uta. Thengio muno he maritwa njitagwo Njeri wa Mwangi ndi muhuraniri wa ihoto cia andu na atumia. Muthenya wa umuthi tugukirite turi andu othe gukira kururungana twi against the finance bill ya 2024. Na gitumi ni giki ni ati ndirahota gukorwo ikirumbuia mabataro ma Mukenya wa kawaida na muno mutumia na airetu. Njeri, tugithii na mbere mwambĩrĩrie mathaa-inĩ ma kiroko, hihi ni murona ta mugukorwo mugithikĩrĩrio hihi mirurungano ĩno yothe irathii guku guothe bũrũri-inĩ, ni murona ta